Akcija podele besplatnih udžbenika osnovcima u Srbiji naišla je na primedbe dela stručne javnosti, ali i pojedinih roditeljskih udruženja. Glavna zamerka odnosi se na podelu knjiga na radne i neradne, što će, tvrde oni, uticati na kvalitet učenja, ali i težinu školskih torbi mališana. Udžbenici se dele kako bi se na kraju školske godine, oni u kojima đaci ne pišu, vratili školi za naredne generacije. U Nacionalnom prosvetnom savetu, koji između ostalog analizira kvalitet rukopisa koji konkurišu za udžbenike, kažu da još od maja apeluju na resorno ministarstvo. Glavna zamerka je to što se od ove godine đačke knjige dele na takozvane radne i neradne. Ti udžbenici koji su sada zbog potreba ovog projekta besplatnih udžbenika u stvari prošli našu proceduru, a onda naknadno razdvojeni na radni, takozvani radni i neradni deo zbog potreba projekta, prosto nisu ti isti udžbenici. Ako pogledate standarde kvaliteta. I u udruženju roditelji nisu sigurni šta ove promene podrazumevaju. Za sada jedino znaju da će torbe njihovih mališana biti teže zbog duplih udžbenika. Na taj način smatramo da će se mnogo veća pažnja možda skretati i kod kuće i u školi deci na to da ne diraju udžbenik, da se on očuva u što je više moguće, a ne na suštinu onoga što dete treba da nauči. Podela udžbenika na radne i neradne donela je nevolje i izdavačkim kućama. Dobili smo odobrenja, a onda nam je rečeno da tako odobrene udžbenike koji su pre toga rađeni po 2,5 godine treba za mesec, 2 dana da izmenimo, da iščupamo deo koji je kao neradni, a da od onog ostatka napravimo radnu svesku. Prvo, to je potpuno drugačiji koncept učenja. I to je ono sa čime se ne slažemo, a pogotovo što nije ni zakonom regulisano. U želji da čujemo stav i onih koji su doneli ovakvu odluku, kontaktirali smo i Ministarstvo prosvete, ali zbog njihove zauzetosti, nažalost, nismo mogli da nađemo sagovornika na ovu temu.